Kua whanake te āheinga o ngā pūmana waroro hiko me te ata mai horihori ki te whakawhiti kōrero i te reo Māori. He hua pairai nei, he kino kērai nei. Koe ara ko te pātai nui. He mea nei ko te pūrongo a Ashley Nathan. Kua roa nei te Māori e whawhai ana mo te whakarauoratanga o te reo. I nāia nei mā te pāno iho ki te kiore o te rorohiko, ka puta he reo Māori i te ChatGPT. Te wā tuatahi i kite o tia i rawekea hau i a ChatGPT me pono te kōrero whakamiharo ra wātu nei. Ara no atu i āhua puare mārika o ko hinengaro ki ngā tini āheinga. He nui ngā āheinga o te AI, hei tā te kairanga haumati hiko nei, hei ngā tau haere ake nei, ka tū ko te AI, hei kai o kōrero Māori. It's very powerful. I think it will one day replace Māori language teachers and Māori language resources. Haunga anō te āheinga o AI, he whakatūpato, he whakamataku tonu, kei reira. Me tūpato e kōrero Māori i rungi te social media, kei whāngai tēnei taonga tuku iho ki ngā tūmomo mihini AI nei. Nā e tika ana he taonga tuku iho te reo, ko te hanga nei he taonga he reo tuku iho hoki, tō ChatGPT. Kaore pea, te nuinga o ngai rangatahi o te ao, really, i te whakaaro ki te taha kino, e whakamahingia ana, he tapu tēnei, no reira, me whakamahi. Ko te whakatūpatongatanga a ngā kairanga haumati hiko nei, ko te tuku i te pātai, arā kei awa i te mana whakahaere o tātou raunga me tō tātou reo. By not engaging and working with Māori, we have a real risk that these conglomerates could take our language and then claim ownership of the language inside their own AI systems. I nā toro te tūmata whānui ki te AI nei, te wabata nui, kia whai wāhi nui hoki te Māori ki ngā tūranga mati hiko. Me kā te ao Māori, ki te rapu i tōna no tūranga i tēnei ao, e whai kuaha i tātou, e whai matapihi ai tātou, ki ngā huaranga o muri ki te back end. Tērā te kōrero e mea ana, e huri ana te ao, e huri huki ana a tātou tikanga. Ashley Nathan, Te Karere.